Juan mo banta Karina. Shalom. Bapa inang sini kekelengan nami marang idi kepe merbekas. Mersampang deket merlolo ate ngodiri. Buideng kita pejumpa ibas acara Pepalum Ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Nderang mak dengku pesakat kami sukutan keluahan en. Bersodip mo kita. Asa datong idengani tendi perbadiai kita. Ali bapa nami si permasih ate. Pasu-pasu mo kami. Deketegu-tegu mo kami. Ibagasan tendim simbadia idi. Ibas suku tenenda. Amin. Renungan ta si Darian. Ibuku renungan wasiat nai si merjudul Pelinidi. Bagai sinidok lapihan simbadia. Imosi tersurat I 2 Raja-Raja bindu 15 ayat sada soh ayat itu. Jananat sebagai pusat permenungan ta, imo si tersurat I ayat keempat ken si mendok. Tapi kurang na imo, oda irumpakken bekas-bekas mersembah taba sembahan, gabetong dengo jelman terem I, meleken pelen deket merdahupa isi. Ale dengan sada kepercayaan. Oda lot gading si ma'arta. Umpamaen artina, oda lot jelma si so mersalah. Umpamaen biasana ipake lako menganggap biasa janah memaklumi kekurangan dengan jelma. Mula kita jalo umpama si mendok, ndalot jelma sempurna. Akibatna boy fatal. Enda perkara serius. Tengen mau si terjadi mendahi Raja Azaria. Azaria Raja Jehuda si menggantikan bapana Raja Amziah. Azaria iden mo berumur 16 tahun. Ketika jadi raja menggantikan bapana. Ia mengulakan kade sim benar i mata Tuhan. Pelinidi ia oda pesisikan bekas pemelen. Kumernani rakyatna tong menembah gana-gana si deban. Kata pelinidi, mendokken si kita anggap kede, boy ianggap murah. Akhirna, maseh ate kaloan. Pemerintahan deket ngeluna, ujungna hancur. Ia ihukum Tuhan, mersakit-sakit soh matena. Janah mate ikuta si indao. Imo akibatna mula oda iperdulikan si ianggap kedek, tapi memainkan marah simbelgah. Periksa mo mende kenggeluhan meriman keluarganta mendahi Tuhan. Pastikan mo oda lot si kita anggap sepele ibas penguenta bai Tuhan. Contohna, genep hari Minggu, merminggu i gereja. Pelin idi enggati roh terlambat. Sibuk merhandphone atau ndalot keluarga singgeut mengikutkan pengkebasi ulan ni Tuhan di tengah-tengah kuliah. Bersodip mo kita. Ale Tuhan, lia sate mo mikatamu, si enggo rembang mendahikan kami. Dak ku uwe kami ngo katami. Asa ulang menganggap sepele kejahatan si kedek. Karena si jahat kenah kami tondalkan, asa ulang gabe merembahkan marah. Amin. Bagi mau renungan tasi Darian, ulang lupa ki subscribe, like, jana ki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkiteken i kita karinana, enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil, reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa emosi masuk-masuk kita karinana. Njuan-jua mau bantah. Shalom.